切幾多啊？三個啊，隻個。ini bikin argumen satu. Kue ubi. Kayak bakpao itu loh. Dari bakpao. Kayak jamur, ini model jamur, model telur. Tôm model súp mai. Tạm biệt à, ở gì? Thèm tôi. Ở dân ở gì thèm tôi. Và đi cô lên. Kêu qua số điện thoại là bạn tạm biệt à. Đi個整呢度啊，我呢幾個應得，用呢個好似朱古力個。少少得㗎啦，好似佢少少。好靚啊！你整好靚，好啦，呢個生嘅圖，好啦，撳到啦，我就超得啦。啊 ，radio。呢個粟米啊？唔係丁嚟㗎，係啦。望住，我耳望住，耶，好犀利啊！好犀利啊！好啦，唔該晒。好啦，可以拎過嚟。哦，而家要整喎。我呢頭先幾多號啊？你幾多號啊？哇，好靚啊！好，我哋嗰啲喺邊啊？阿姨，食唔好，我呢個阿姨，你揸住先，你揸住阿姨。邊個啊？5號啊？揸住。唔好打斜啊！好，姐姐咩？哦。warnanya kuning. Itu wongsek sukma. Sing sukma ya, Mas. Wah. Tim cenga deh. Berarti coy. Ini kayaknya bikin wah, ini個又係好靚。係啊，佢都爆嘅冇。依家爆唔，呢個冇攞嗰啲嗰個啡色，白色。個頂咁大粒嘅。嚇邊個嚟？你啊？頂咯，邊度大粒啊？頂嘅變成咁大粒。係咯。好似喎你嗰個。我油得太多啊！嗰啲細粒擺中間啊，陣間佢擺喺度。我未戒啊。好。我話放咗先啊嘛。哦。個細粒擺中間啊，陣間。好，1、2、3。好。喺嗰度有個蒸爐嘅，你哋見到有個蒸爐，打上蒸爐先啊。打上蒸爐先，要幫你哋蒸嘅。呢個幫你做。matang可以打入去。OK， 好啊，做得好好啊！好靚。你隔離嗰位一齊先啊！係啦。呢個係咪熟咗咩？未熟㗎？未熟啊！哦，未熟。我再蒸啊！
頭先嗰個最正啊！哇，一齊整。分清邊個打邊個咯。我就會知。我都記得。可能俾個盤我啊！綠色呢個，仲有綠色，係嗰啲綠色。Ini tempat pemirsa pembuatan apa itu buat kursus bikin bakpao itu. Ini lewat studio. Body stand dia仲有model熟賣長風。Semua tepung yang dibuat lah. Ada jagung, terus tungku, jamur, terus telo, kopi. Sama ulengan.可以。嗰班哥哥姐姐第二輪嘅面試，係啦，第一輪如果唔收嘅有啲升嘅，一啲嘅。可以望住呢度啊！面試之前咧係幾多？收得幾好？大部分都有成收到認同。個人一點啊！最多係睇下先，好靚。乜價啊？有冇價啊？即甜品。嚇？呢個整個味啊？等味啊！先我哋嚟，有讚先，有讚先，好高咧！有讚先，讚幾耐？哇！你嚟，上面係邊個啊？上面你啊！我依下邊呢個啊，好靚啊！我依整好靚啊！哇！哎呀呀！攞出嚟啊！邊？黐個頂啊！哇！睇你黐個頂嚟啦！包，真唔使。哇！點解黐唔實嘅？佢要等一陣。俾我打開，係啊，彈住。睇呢個，persis kayak jamur ini model jamur. Terus ini yang sini terbuat ini kan dari tepung ya, bisa ditepung. Terus ini jerone apa ini telo.好靚啊！得唔得啊？因為佢會甩嘅。你食嗎？哎呀，唔得啊！哇，好犀利！翻到來呢翻啲細蛋嚇，擺嗰度。有讚係咪
係最正啊，係咪？哇，好靚！咗你覺得佢唔好甩咧，咁就唔需要再蒸嘅。Persis mirip jamur。佢會甩咗出嚟嘅，會俾啲熟咗你再噴先再蒸嘅。係啦，咁如果你哋好靚。跟住然後咧，你哋睇下先啊，呢隻啊，哇！唔擺啦，呢個壓到壓入，係咪？Ini sudah matang sudah ah. Oh最正啊！呢個雪咗係嘛？我有張帶翻屋企係咪？係。一個個快啲。好啦，我哋你個都有個盒嘅，係啦，攞個盒上嚟，擺啲上去先。Cuman apa? Cuman. Pisang anu pisang apa? Jagung. Itu jiwa. Oh iya, một khảo lại đi, đi dip một chén à. Oh iya. Anna, có啲係醃點解有你夾打嗰啲醃咧唔係咁樣啊？冇啦，你自己擺。最正啊！我頭先未熟係咪？呢個最正，masih di setel。最正。可以。可以啊，俾佢嚟啊！可以啊，揸你搬呢度啊，喂，可以，ini bikin oh ini sing modal jamur karo telo itu padahal Pak kalau apa kuwi tepung ini modal jagung di Wance pemirsa ternyata di sebelah ini ya aku karo Bunda Sri pernah kan di sini main jalan tengah itu terus pernah makan di restoran modern Cina ini. Iya. Lagi nunggu bapak nah, tadi di sini tempatnya. Tadi naik sini disewa. Sama. Ada tingkat subscribe boleh kah? Hah? Foto xe咩啊？近視啲線。鯪魚球呢個咪呢個廚房牛油。係啦，唔通豬肉俾你咪。嚟嚟，用魚肉嚟食啊！嚇？